This is Makiwa TV, usifiso mtshalo okhulumayo umagalela ngoJesu abanye begalela ngonyama uphansi le ehlobane sizela ngodaba ke la lumphakathi waka Ward 23 naka Ward 7 sokhuluma ngodaba labo ke esingalo namhlanje mayelana nalomsindo usuka emphakathini sikubingeleleke mholo umphakathi wa Ward 23 umfowazwethu ngiyabingelela msakazi ohloniphekile ngiyabingelela kumakhiwa ngokukhulu kusithoba sibona la emphakathini sibona inhlangothi zimbili zibhekene enhlamvini zamehlo kwenzakalani mfethu uma ungasinika nje isayidi la ngapha kulaba ofike nabo nobaholayo engakubeka nje msakazi okwenzakalayo njengamanje lethe sahlangabezana nakho ebese ngakulindele kakhulu ngoba sithema ngabeke kumenyezelwa umhlangano okuhlangana kweindawo ezakhele ihlobane namaphethelo engabalula igceme wakhiwe izigceme ezu7 okuthele ezogcema lezo kwaba nokuvumelana ukuthi kumele ukuthi ke kiwe enkampanini esingaphansi kwayo iExaro okholakala ukuthi iyona ekade ikhiqiza esikhathini esiphambilini okuthema ngabeke bekusukula namhlanje okuthe ekseni makumele ihlangane zonke igceme kubonakala ukuthi no bamelelekile nabantu ukuze bezokwazi ukuthi bephendule umphakathi ngoba umphakathi unembuzo bebengakwazi ukuthi beyiphendule induna ngoba phela imphakathi engaphansi kweinduna bebengakwazi beyiphendule mayelana nodaba laseExaro iExaro ke company ethembisile umphakathi wasehlona namaphethelo ukuthi izokwazi ukuthi mangabe kwenzeka izinto nayo ikwazi ukuthi ifake isandla ilekelela engalekelela khona ekuthini ishiye izizulwane kube izizulwane sikwazi ukuthi siyiphilise kangangokuthi nje phambilini ngonyaka odlule kukhona lapho ekenza khona ukuthi no akezama ukuthi izotshala ukuxhasa osomabhizinisi abasebancane ikwenzile yebo ke kodwa ukwenza kwakhona kwase kuba nemigoqo eyivalelayo lezi ezinye izindawo njengoba bese ngeke ngasho ukuthi iExaro yakubeka ngokusobala ukuthi ngendlela esebenza ngayo isebenza nje ihlobane yonke ihlobane namaphethelo not ukuthi isiceme esithile kube yisona obese kuba isinkwa sayo yathi nizohlephilana konke lokhu ngokuthi ke nizwane futhi kube umphakathi ohlangene ngoba ihambele zonke lezi zindawo kube nemibuzo ukuthi ke lezi zinye izindawo ngoba khona izindawo ezintsha engabalula nje kwasitanela ngenhla lapha kwaMxhonyozi kuneyindawo lapho ezithi ziyafika lezi zindawo zingena kanjani khona kulokhu ukuthi mhlawumbe ngakwazi ukuthi zibambe iqhaza ekutheni mhlawumbe iExaro makhona izinto ezikhiphayo zenzeke kwatholakala ukuthi ke iyachaza iExaro ngoba iExaro ngoba sibona nje semahlathini aphakathi kwayo iExaro lawula iExaro lamahlathi esikuwo njengoba wabona msakazi lamahlathi esikuwo iyona iExaro ahamba kaze afike le eCliffdale koVende ahamba afike koStanela usha kwaVilakazi ahamba ushale koBhomla pelepele yonke le nto le yasichazela iExaro asikwazi ukuthi sibakhiphele ngaphandle laba bantu ngoba laba bantu sekunomkhiqizo wami usunabele eindaweni zabo ngakho ke konke okwenzakalayo nizobambisana emphakathi ukuthi mhlawumbe kuthiwa kuyenzeka sizoqinisekisa futhi ukuthi ama advertisement ikhangiso zemsebenzi nekhangiso zezinto ezivelayo zizokwazi ukuthi ke nazi ingakho yathatha isinqumo sokuthi sebenzisane nani nobukhosi neinduna kanti futhi ke yakubeka ngokusobala wonke umuntu obekade ehlala lapha ya ukuthi isebenza umthetho sisekelo wayo wokusebenza usebenza ngobukhosi neinduna okutheke makumeleke kwenzeke konke lokho kwathi akusenzeki ngesimanga sokuthi yakhipha isinqumo sokuthi akuze nje 2 representative yalezi iceme kushuthi mawuzothi 7 times 2 kushuthi kumele kube u14 wabantu plus izinduna lezo uyabona okuthema ngabe kwenzeka zalethwa lezi ezinye izindawo ngo222 okuthe ehlobane wavela letha 12 ehlobane nje la ehlobane intuthu ethuthukani wavela letha 12 abantu laba abanye beza na 222 yasikubheka iExaro njengama professional futhi abantu abajwayeleke futhi ukuthi ke besebenze ngemphakathi ehlukahlukene ngoba iExaro yakubeka ngokusobala futhi ayisebenzi lapha kuphela kuzo zonke izindawo ijwayele ukusebenza nemphakathi bese izama ukulungisa lokho phinde ihlelo omunye imhlangano yangaphumelela bebuye futhi bewu12 yasithi no ngoba niyasibeka izizathu senu sokuthi nibone emphakathini le igceme iScomplaza iNescomplaza neQuarters thuthukani hostela
sibona singamelelekile isidingo sasehostel asifani nesasescom plus basho kanjani yasithi cha okay ngoba niba u12 sizokhipha 1 should 12 divided by 2 6 lethani 6 nalaba sobacela beyo add another 4 lonto leyo ke kwavunyelwana kanjalo makubuya kwabuya bewu12 futhi again mangabe bebuye bewu12 kanjani na hayi ubhomla seyimele sewugceme siyimele sodwa u6 wakhona lo ngisona kodwa manje abantu basescom plaza basukile abayongena ngale ebhomla sey abantu ababodwa vete same committee ngendlela okwenzeke ngayo kubukeka ukuthi ke kwagcina kunomdonsisana kwagcina ke i-exarity no anihambe niyoyihlela committee okay ke besinakho ukuhlangana nabanye abafowethu zama ukuhlanganisa indaba ukuthi sikwazi siyosebenza nomphakathi ngoba lokhu akusikhona ukuthi bekungoka senzo okanye mhlawumbe bekungokanduna ubani ukuthi umphakathi usizakale ngokulingana njengoba ithembisile exarity wonke umphakathi okhona izokwazi ukuthi ulekelele ngokulingana ingachimi nabani othe sekubukakala ukuthi izinto azenzeki kodwa ke yagcina sekuvela uma ngabe kutholakele ngoba bezama ukuthi sixhumane nabo abase exara bazoxhumana nabase exara bekubeka ukuthi umeya uzamile ukuthi angenelele ngesimanga sokuthi uyabona ngathi kunomdonsiswana okhona uthi ufuna ukulekelela ngene emlonyeni zwethu ngicela ungene emlonyeni ngizwe uthi umthetho waka Exaro usebenza ngeinduna angithi so umeya usengena kanjani because uthe usebenzisana ngeinduna naku sengena nomeya manje enokunye ngifuna ukukubuza uthe Exaro hambani niyolungisa indaba yamakomiti yes uma senwalungisile yini lama committee uExara the ucela ukuthi niwalungisa na bese niyabuya back niza kuwona uExara I think icommittee limela umphakathi nomphakathi angazi yes mhlambe kumele ngokwama ward lama committee ayikhethwa la u66 senilungisile nina ku ward 23 icommittee elizohamba liyomela umphakathi waka ward 23 kwa Exaro njengoba ungichazela nje ngifuna iside la ka 23 uliyeke leli la ka 7 ngifuna lo 23 ngifuna usikhulume ngokwakho uMageba naye mayengena uzokhuluma ngokwakhe ngicela ungipha le ka 23 ukuthi li right committee la ka 23 senilungisile yini committee la ka 23 ngaphambi kokuthi ne Exaro njengoba wawukhiphe istatement esokuthi hambani nolungisa icommittee bese nibuya back kuyena okuyi committee futhi ngokucabanga kwami kumele libuye back liyo report emphakathini msakazi umbuzo wakho muhle kakhulu icommittee lase Exaro kulezi igcemelezi ezila kwa 23 bekuvele ku right kakhulu akuzange kube nenkinga ngoba kwakufuneka kahle kahle 22 no 6 lo owawukade usukhulunywe iExaro lalungiswa wahamba u6 okuthema ngabe ku6 ke sewufikile wathola ukuthi manje iExaro ibona ngathi akuzukuba fair ukuthi abanye bebe baningi bebe u12 abanye kodwa beze 66 yathi Exaro ifuna ukutreat wonke umuntu equal akekho ngcono kunomunye ngoba lokhu akukho ngama leader we community akukho ngomuntu eyedwa phese kodwa kungo umphakathi okumele ugcine usizakala ngokungakhethibala la muntu ngiyakuzwa Zwide ithi futhi wami umbuzo nje njengamanje Zwide naka ward 7 no 23 ingani nibhekene ngeziqu zamehlo ngoba uExaro u7 une committee lakhe u23 no committee lakhe yini le nenza ukuthi nibhekane ngeziqu zamehlo while uExaro ungekho phakathi uzokwazi ukuthi uyichazele isite la ukuthi babangani niqhathwa ubani angichazele lapho nje uchazele neMakhiwa TV ukuthi yini lebangwa phakathi ka ward 23 no ward 7 ubani lo niqhathayo ngoba nizoze nilimazane nje ningabantu bandawonye msakazi engekubukayo ukuthi uExaro njengoba umphakathi uzizwa ukweledeka izimpendulo nencazelo okubonayo ukuthi kuyenzeke eExaro kodwa umphakathi uthola ukuthi awazilutho engibona ukuthi uExaro unesandla esikhulu salokhu okwenzakalayo njenganamanje njenganamhlanje engibona ukuthi iExaro ukube mhlambe sikwazile njengalezi igcemeleze bekade ziyakhona lapha ya ukuthi mhlambe ihambe ngempumelelo ngabe wonke umuntu ubuya uright nomunye uyotshela obekade engekho uma ukuthi sesibuya lapha ngoba
bese befuna ukuyikholela ukuthi nakho kuthiwa kuyaqashwa left and right kanti kwenziwa kanjani na into esiyibukayo futhi nanensehleke yokuthi ke kube sengenelela umeya makushiyo uthi umeya wacelayo umasipala ngizothi umasipala ngoba agcina sekujujwa amakhansela ukuthi afike lapha endaweni esenzani esethi ke wona azokhethisa ama committee ngani ungahambisani nomthetho kaExaro azokhetha ama committee ngani ngokomasipala ngokomkhandlu ungahambisani nomthetho waseExaro uExaro osebenza nani nokubusa kobukhosi ngizwa kahle ngibuka kakhulu umsakazi kodwa ke futhi nokunye esingathola ukuthi iExaro ifike kungaba umsebenzi omuhle kakhulu kanjalo futhi noMageba bese zokwazi ukuthi ngempela kuze kuphume zonke lezi izinto ebezenzeka ngoba sithole nokushayeka nokujivazeka vele bathi kunjalo emhlabeni izinto ziyenzeka konke lokho kwenzekile kuze kufike ekutheni ke bethi ke ayidla umuntu bathi ayidla umuntu yathi ngqo ngezwe sekuqhuma isibhamu emva kwalapho ngebese ngidonswa kuhle kwelokhuzana uyabona kwezinja ibanga into engcolile ilokho ke engithi ke umsakazi omuhle kakhulu ukufika kwenu nokufika kwabomthetho futhi ngibonga kakhulu ngalowo mthetho ukuthi ikwazi ukuthi isisukumele umsebenzi abawenzayo avubalekile